uhawe miliyoni 10 muri aka kanya iki wakora mbere? Hey y'all, come look at this. Uzi ikintu nayakoramo? Na shoppinga, nagura wigi, necklace, mbese utuntu nk'utwo dutuma shayinga. Mama ya. Nitwo twanje. Ikintu cya mbere ni ukujya heza, ni ukujya muri resitora nkasaba inkoko yose yuzuye. None najya muri salo nkakoresha nkagura nka wig 10, ibindi bintu nagura n'ikira, wenda nkagura nk'ikibanza kimwe. Amafaranga ari benshi yamaye nona najya guma strire mama yangu ngajyana n'abashyi wanjye tukajya mu biryogo tukarya game over. Mawe miliyoni 10 aka kanya ikintu nabanza gukora, it's about to go down. nabanza ngasohokera igisenyi ku mazi ngafata ya moto iyo bajyana mu mazi, ngayifata ngabanza ngagenda ngagera hahandi bakura peteroli nongera nkagaruka. Umva ndakeka aho ngaho icyo kintu nicyo nabanza gukora. Narangiza ngategura abakobwa nka 7 kavuga ati mwicara babaha karawundi